खुरुमजरी ISTV पाउमिंग ताबिर बसिमु तराम नोकचरी हौजी मरोइबा पाउ बॉर्डर फेंसिंग की वाफम दरकार लेरबदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दचतुना खंगनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोख्रे अमदी जस्टिस लक्ष्मीकांता मोहपत्रा मणिपुर हाई कोर्ट की जस्टिस ओइना वासक लौख्रे हौजिमा पुंगेबा पाउ वाथो वरिबा इंडियो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग की वाफम दरकार लेरबदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर न चिंगबदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मिहु सिंग यावना चतुना तक्सिन मिनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोख्रे वाफम सिंगसी जस्टिस लक्ष्मीकांता मोहपत्रबो वासक लौबगी थरमदा सौगियाखिबा चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंगा उनखिबदा फोंदोखिबनी पाउमी सिंगना हंखिबा तोंगान तोंगान बो वाहंगी पाउकुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा मणिपुरदा म्यांमार अमदी मपालंगी टूरिस्ट सिंग लाकपदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबा सिंग असी कोखनबगी दमक इम्फाल एयरपोर्ट अमदी मोरेदा वीसा ऑन अराइवल गी ऑफिस हांगदोकनबा सेंटर गी मरी लेनबा अथॉरिटी दा तक्सिनदुना लाकले मसिदा नतना स्टेट असिगी सिटीजन सिंगना पासपोर्ट फंगनबा होनबदा रीजनल ऑफिस गुवाहाटी चतुना निमित निनी दगी तादना मतम मांगबा अमदी सेल हेना तिंगबा असिदगी खुदोंग चादबा कया मायोकनरिबा असि कोखनबा इम्फाल दा पासपोर्ट ऑफिस हांगदोकनबा तक्सिनबा लै सेंटर की माइकेदगी अथुब मतमदा वफम सिंह असि कोखनगनी हाइबगी थाजबा पिरकपा लै हाइखे गूगल्स की मैप ता यावबा मणिपुर की मैप ता अहोंगबा लाकपगा मरी लेनना हंकिबा वाहंगी पाउखुमदा चीफ मिनिस्टर ना हिरम असigi मतंगदा गवर्नमेंट ना हक्सिना लवी ओइरिबा फिबम चपचाना खंगदोकनबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगबा ऑल पार्टी डेलीगेशन टीम अमा मोरेदा चतुना बॉर्डर फेंसिंग यंगसिननबा सेम सारे करिगुंबा टीम अदुना बॉर्डर फेंसिंग दा यानिंगदबा अमसुंग पेंदबा लैरबदी दिल्ली दा चतुना प्राइम मिनिस्टर अमदी अतै मरी लैनबा अथॉरिटी सिंग उनादुना दक्षिणगनी फोंदोखे Last time in all our political party, we have discussed seriously about that, and now this whole political party, which will lead our honorable deputy chief minister to Myanmar physically verified on the spot, and not only Google, physically on the spot. They are going to verify. Then, if necessary, we will go jointly to the honorable. We will meet honorable prime minister, if necessary, external affairs minister and home minister about this. If there is any controversial is there. जस्टिस लक्ष्मीकांता मोहपत्रा मणिपुर हाई कोर्ट की जज सोइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर अश्वनी कुमार ना वासक लौख्रे वासक लौबगी थौरम अदु राजभवन के दरबार हॉल दा पांगथोखे थौरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइबोबे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एमएलए सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग सुसरु याखे मखोइदा नतना मणिपुर हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एन कोटिशोर हानगी गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आरके मनीषना अमदी अतै मसक नाइबा जज अमसुंग उकिल सिंह सरुयाखे गवर्नर ना फम पाइबगी वासक लौरबा मतुंगदा लक्ष्मीकांता मोहपत्रना पाउमी सिंह दा फोंदोखिबदा माग मसाना लिंखटपा कुइद्रिबा मणिपुर हाई कोर्ट की जज अमा ओइना खलकपदा नुंगाइबा पोइ हाइखे मणिपुर दा केस पेंडिंग लैबा अमदी जस्टिस थेंगबगा मरी लैनना हंखिबा पाउमी सिंह की वहंगदा मोहपत्रना वफमसी महाक लाकपदा गाइरिबा मरमना मुन्ना खंग्रे मियाम की अपाम मतुंग इना थमोइ सेंगना मथौ पांगथोकनी फोंदोखे High Court, I will try my best to see whatever improvement can be done here. I am not aware, but I was told that there is not much of pendency. Okay. So I will definitely try my best to first dispose of old cases. I will give priority to that. You see, social justice has to be done. Sometimes you have to go a little away from the four corners of law to do social justice wherever it is necessary. It is not that it has to be done in every case, but in some cases it is required. पनबयाई लक्ष्मीकांता मोहपत्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जज ओइना लेरंबदगी मणिपुर हाई कोर्ट लाकपने माग सही कया थबक पुरकलबा सीनियर जज अमनी अथुब मतमदा मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओइरकपा याबा मटिक साबा जज अमनी हारे हौजे टेम्पे अंतंग लौजरी बेकी मतुंगदा मयाम तराम नोकचरी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सीआईओ की सरुकम ओइना ngasi ayuk anganbada kaisampat lemajam lekai mamang thangba saruk-sing koisinduna operation chatakre SP Imphal West ki mityeng makhada DSP bomchana luchingduna chatakiba operation aduda IRB gi tongan ba battalion gi personnel sing su saruk yakhe yumthong changduna thiba humba chathabaga loinana leramba miyoi sing verification chatakhe verification chathaba aduda nan manipuri amadi barada leiba miyoi sing kupna wahang pahong tawkhe
ISTV News na phangba pawgi matung ina ngasi ga operation aduda aina thingkraba lalolo UNLF ke captain ama fakhe pharaba mi aduna Wahengbam Ibosana alias Ibom Chamaitei Chahi Nifumathoi Apopa Lekhidraba Tonjau Maitei Imphal East District ke Paurabidagini Mag UNLF ke Nipan Suba Batch ki kadarne Army number na 252 ni hare Operation aduga mari lenana DSP Ibom Chana Phongro rakhipada ngasi chathaki operation ase CIO gi manung channa chathabani yum da civil police na thiba humagi thabak chathake chingnaningai oiba mioi khara khangatuna makhata na thigalagani haike Right to information gi State Information Officer Kudakta Hapnanaba All India Youth Federation Manipur State Council na dabi tawri Federation asigi cherol asina makhata na phongdorakpada State Sarkar na aranba tawba yanaba State Information Officer haptabani haina Federation asina lawi hare hauji amuka hana tembre amtang lawjare break matungda mayamba amuka na taram nokjare Mobile phone the number nataisa daba video clipping ama nacho mayai lekai da lebi laisram sakhi devi kobi mapuroi ba lekhidrabi nupi asini haiduna mioi kharana maral pisilakpadagi ngasi sakhi devi na mahaki ijat sokpa wafam adubu yamna kana yaning daba phongdokre Manipur Press Club ta pangthoki ba pawmi singa unabada mahakna haikibada macha ani ga loinana yamna wana su nomduna macha singbu mi oinaba honari ba mahakpu mioi kharana mangonda maral thangjin ba wafam sandorakliba asi tobiganu haike magmasa gi video clipping ni haina mioi kharana sandokliba wafam adu achum aran khangdokna ba pawmi singda video clipping adu yengan ke pawmi singna video clipping aduga ma ki masakka yamna ka hena khenaba uke mi gi punsi mangba yaba sigumba la na paw sandokpa asi tobiganu haike Sangstan kuding maki mafamda aina kurumaga khongko laga haijari sani siga aiga minu masa moigi badana marasidagi asumba aran bache karino ai thido piraga umtang dandi bibiyo asumba si karino haidana jam thuna ibung wa dagi ise isan singna khuding maki mafamda aina ngasi kurumaga kapaga haijari sini aidi kasu khangjabra te suruga no magai jam jam nei cha singsiga chara me laga macha laga hinjabani iwala kitabada ingasi bawda DLS Wangoi amasung Uchiwagi members singna Divine Light Society ga khusannaduna Wangoi Bazar da satsanga gi thoram pangthokre Wangoi Kendra gi MLA Olukhoi su thoram adu da sarugya ke Kaksing Tabam Brajamani Sarmana Gita gi maramda kanaraba pokta kaya miyam da khangan ke October gi tang kunmari da gi kuntaret fawba Mongolia da pangthokadoriba World Junior Bodybuilding Competition da sarugya ga doriba Manipur macha Irengbam Debada Rotary Club of Polo City Imphal na lupalising tara mateng bikre ngarang hotel classic ta pangthokiba chamba thoram amada Rotary Club of Polo City Imphal gi Rotary Foundation Committee gi chairman oibatana tana club asigi former president oiribi Mistress Lailana lupalising tara adu khusinakhe Rotary Club of Polo City Imphal gi secretary yauna thaupuba singsu sarugya khe thoram adu da Irengbam Debagi physical show ama shoot khe Hauzi Maroi pa amu border fencing ki wafam darkar lerabadi India ki prime minister da chatuna khangangani haina chief minister na phongdokre amadi justice Lakshmi Kanta Mohapatra Manipur High Court ki justice oina wasak lokre ISTV pawming tabirba singba mukana khurumjare